Jawjawai tu sakadam-daman na makayati na sulibat. Sakatu sakadam-daman aurita sepuin kaino cemas imazai tua irimia. Imazai tua sangsa na kayan imazai tua ita karam pacu tapuru katu shiva karam. Irimi su ichang ije tao 19节。爱chu sunat vinicikan tua kai ni irimia kama ni irimia ati idikia parkalai noa sepasa pinyami se anudu inaivuan te irimia noa semas mavana ka sikatapuru katu tiroa sabil ta pinadavakan ta kuning i Yuda ni Yosia alak ni Amun ka na masang Juanti tua kuning i Yuda alak ni Yosia ati Yoyakim mana inaivuan uta noa cemas te irimia kemasi tua zua ibu sakamaya cemas te maju pati sikatapuru katu ita sabil saka sika lima ilas tu kini sang Juanti Yuda na zua alak ni Yosia pinakati jitikia ta zua simpedut apasa papirun ta'lalan i Yerusalem. Ibu cemas dan wakan ka inianan kaku su punasian ko pinili angasun ka inianan kasuna simpualak ko pinunut angasun tu uri masang ro pakelang taku varung tua kana ala-alanga aya. Talavavan cemas kakerjaan akan rawat ini kakena matsa ibu ku ayain temavera. Lakwa ibu cemas dan wakan maya tucu kakerjaan akan maya aya. Vaiku sakamaya semazua itu aku sini sekaul danusun itu marka cau-cau sasu ivuan daya maju aku sini pajajekat danusun kaya penolat maya markut daya maju ayatwa na kizangaken danusun tarakusu lakben tiakena cemas mayatucu akena pasemarau aya pai ki jajasan na cemas aku ledut sa ibu dan waken mayatucu pacunu aza inika mangwa no inika su si ibu kai ku si patavrakan dan nusun ku paparangzai sun tucua adaw asu sensengan uri benerluc remevul maparak mipu remengdil mumal papi gasali tua ta'ala-alan tua kana ala-alanga aya kibada cemas dan wakan Irimia anema pinacunan taapuruan amuun kasyu kuayain temavera ibu cemas padia naki papauringa waken pararaut tua sika mapasusuan naku kai aya kibada uta cemas dan waken na patsunsun uta tu anama temavera na patsunaken tua pariuk ita
ipasa viril minato-natuk sa sa pasa taimaza kuayain ibu timadu danuaken uri izwa kapaura kemasi viril uri murip tua ta'ala-alan mapolat ipasa maza ayatua uriku upuin ipasa viril kana inalan nga marka huangti niamaju uri talu sasaval iparingul yuri salim katwa marka inalan ipasa yuda limingdil tua pinalabakan iradan niamaju uriku patavungan aku pinili ta'ala-alan tua simpasaliban pasulibay danuaken sa patavang tua zuma semas sa sukup tua kina senseng niamaju samyamya irimia kana padirewu aku sini pajajekat tanusun tusu si aivu kai pasemaraban daya maju maya markut daya maju no inika maya tajwa kisun pata markut anan no ite ayaw sun daya maju irimia irandau kilarway asiyuda mapulat huangti sasusuan parkalay ta'ala-alan uri pasarapay tanusun mapulat lakwa uriku pabayan sun tua pitsur tutsua adaw tua su siki atseban daya maju uri namaya sun tua veliun na inalan ta batulayan eroz ta riung dileb pasa kezeng inika uri makaya mipu tanusun tiamadu ayatwa na kizang akan tanusun uri lemakeb akan tanusun tiaken na cemas mayatu cu akan na pasemarau aya aicu kainwa cemas satu cu sina apuro kai imazai tua lima karan ka inianang ka kusu punasyan ko pinili angasun ka inianang kasuna sipualak ko pininet angasun tu uri masang ropa kelang taku varung to kana ala nga aya tu suaka jaman sini pupatarwan 看不见成果的呼召。Aichua dinaulan, aichua sinikaulan, ini kama patsuna wangalaya，看不见成果的呼召。这时候，我们就需要想一想耶利米的使命，纵然呼召的意义隐晦，终其一生都看不见自己服事的成果。然而他却始终坚持依靠上帝，在黑暗的时代发光，使自己的信仰照亮了被掳子民的后代。上帝并借由耶利米亲自施行了根除、拆毁、破坏、推翻、建立、栽培的工作。我们的服事岂不也是上帝的工作？岂不同样出自于上帝的呼召？愿我们学习耶利米的忠心，相信那时事情成就的永远是上帝自己，而被呼召的我们始终仅是器皿。Sina tu soka zaman-zaman sini papu pisul sini padlarway latinana kisamula latinana kiparaing tuamana singkaulan sini jaulan nua semata nutim
Rima Sijuati na kichware te Yerimi tua mana saruan na kipaparang jeti maju tua ta semas ayat tua lina keban kinizang nua ta kama semas saka nakuya bali sakit nakuya tari muzau maya mayaya kinum tu aku riau aku si serapai aku riau aku mudai aku riau akina kemudian di mazai kasawan mayaya apa matutsua kinum isa mulai sakamaya aiswa ta kiskaul toa semata yau mavana tala jetia ni mazai kasawan tuaca kini kasawan ta yau no pinilitinwa semas turui makaitina kiskaul turi makaitina baika puringringe ta baika balisaked baika tamau cikar tua na penakar barba akainwa semas ajua mana ta kisamulan mavana ta kasijuan tua ta kiparaingan tua ta semas amina semas manarui paula ta nutin amina semas manarui kasijuan tua manarui ta para rotanga ata nasi nekanu tasi lakwa tua ichwa takina kemudian ta yau kisah mulai sakamaya papupi sur kisah mulai sakamaya abali saked kisah mulai sakamaya tua sini papu sensengan nuata kama semas nuna mata zwa manarui makaya tinana makaparain tua baru nuata kama semas ayakena demikiki apa semarau tanutin satu su asini pakini menemukan 是否有哪一项服饰使我感到灰心 sinaya tu soka jaman-jaman aruta kigalui na kinumnem sata gemalu akinumnem ayakana pasamarau ka inuli 上帝啊愿你调整我服侍的心态并看见事情的成就始终在于你自己的工作奉主的名求阿门 Mali-mali tu cua ka jaman-jaman na makayati na misela-selang sumupu kilaruai tua kainua semas parme kenu ini kana madungwa aku sinupuan lamuna paze katanga sanu sepui na mumala kilaruai tu sinanmaya tu cua ka jaman-jaman masaroken no na penaulidan tina kilaruai tua kainua semas Tara paventinwa semas tori makaya shika mipicuran shika kelangan tua mana sini turu tu ka jaman-jaman saka mali-mali latinana sudiva tu cuaca ini adawan taja ping'an